Niba atari bwo bwa nyuma ushaka kutwumva, banza ukore subscribe kuri iyi channel yacu, kugira ngo imari z'amazu n'ibibanza zitazajya zigucika hano mu murenge wa Bumbogo. Tudatinze rero, murabona ko hano ari ku muhanda turi kubereka, murabona ko uyu ari umuhanda principal, tukaba tugiye kuhabereka imari iri ku muhanda neza yinjira ku muhanda. Iyo mari tuyigezeho ni iyi, nk'uko muyibona ni imari iri mu buso 3,895. Ni imari idakwiye kugucika. Ibindi rero wamenya kuri iyi mari ni uko ishakamo miliyoni 25 negosiyabule. Miliyoni 25 ukaba waza ukanegosiya na ba nyiri iyi mari. Murabona ituye mu gace keza kandi gatekanye k'umuhanda neza, hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo. Iyi mari rwose ifite icyangombwa cyaho, ni imari y'umuryango. Bamaze gukora icyo bita izungura, imari yanditse ku muntu umwe, ibyangombwa barabibonye kugira ngo bayishyire ku isoko. Aha hantu ntihagucike, nimba uri umuntu ushaka gutura mu buso bugari hano mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi, ukiturira ahantu heza cyane, iyi mari ntigucike. Nimba wifuza rero kujya ukomeza kudukurikira, ibuka gukora subscribe, usharinge n'abandi iyi video. Ntitwatembera ubuso bwose bw'iyi mari kuko ni hanini, murumva ko 3,895 ni ahantu hanini. Iri ahantu hateretse heza ku muhanda neza rwose. Iyi mari ntikwiye kugucika. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.